Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Mukhyamantri Nongthombam Birena hairi Manipurda COVID-19 nabagi sang hengalakliba asi miyamna laina asigi sanna kanglon ningthina ngaktabadagini Manipurda ngarang COVID ke no bake sanipani futare thengnaki mioi tara siki amasung leibak asida hujik phawada puna beneficiary kodi kun lakh taruk henbada COVID-19 gi vaccine kapkhre Leibak asida COVID-19 gi laiset amuk hanna sandorakli ba sigi yenglaga jacksin ba watpagi thawong sing topina ba haijari COVID taki ngakthokna ba jaksil thawrang khudingmak ngakna chatpiyu aduga ahanba dose gi vaccine kapkhraba mioi singna matam chana ani suba dose gi vaccine kapthokpiyu asoyangam thoktana ba makhada haijari ba niyam sing asi ngakna chatpiyu face mask supiyu social distancing ngakna amaga phuttaruk lapna leibiyu maimit amadi khutsa toina hamdoktuna tarutanana thambiyu COVID-19 dagi ngakthokna ba tangai phadaba chana kanglon sing ngakna chatpina ba Imphal da numit khudingi phongba pause Sangai Express Manipuri edition gi editor Khogendra Khomdramna appeal tawratuna hai Miyambu Khogendra Khomdramna khurumjari nungsijarabi eisa sing tamthiraba COVID-19 laisat tagi kanjana bagi dama aikhoi amuk hana section bagi phirep lawminarasi COVID ki vaccine suchoi soidana kapthokpiu face mask suchoi soidana upiu Mi amaga gi marakta phutaru lama lebiyo hand sanitizer sizanabiyo hand wash traga sapon sizadana khutsa sengna hambiyo laisat asidagi ngaktholaba matam gi lenga na piba tangai phadaba chana kamu sing ego khuding mangna ngakna chaminasi section bahayasna laisat ase sahandana bagi khwaidagi phaba pambaini mayam bu amuka hanna khurumjari Haujik mapungoi ba pau Mukhyamantri Nongthombam Birena hairi Manipurda COVID-19 nabagi sang hengalakliba asi miyamna laina asigi chana kanglon ningthina ngaktabadagini Imphal East ki kairauda phamung chama leiba COVID hospital ngarang sangaraduna Mukhyamantri na hai laina asidagi ngakthokna ba sarkar na hospital sange infrastructure sing phagathanbaga loinana laina asi layingbada akhanaba miteng changri Masiki saruk ama oina Imphal gi Jennimsda cryogenic oxygen generating unit semgatli masina nongmada cylinder 5,000 puthokpa ngamgani unit asisu atuba matamda sangana bahunaragani haina Mukhyamantri na makha takhi Mukhyamantri na hai ngarang sangha ki ba COVID hospital adu tangai phadrabadi phamung sanida hengat hanaba sarkar na khanari Sri Biren hai laina asina sokwalaba layong uttaba anabasing home isolation tawduna thambana laina asi hena sandorakna bagi maram ama oiraklabadi masi khudaktagi toknaba sarkarna khanarakani Surachandpur jila da nangna sengwatba oxygen plant Mukhyamantri Nongthombam Birena ngarang sangha khre masi singi jila singi oinadi ahanba oina hangdokpani masina minute amada liquid oxygen liter sani puthokpa ngamgani hairi Aikhogi Surachandpur Paumina Haksel Vibhagi Paupalatuna Hai Plan Asina Mai Pangna Thabak Horaklabadi Jila Asita Thengnariba Oxygen Phangnadabagi Khudong Chadaba adu Kharamakai Kokhanba ngamlagani Madugi Mamangda Mukhyamantri na Surachandpur Mini Secretariat Sangaki Manipurda Haukiba Pung Kunmarida Khwaidagi Yamba Sangda COVID ke anoba case Sanipani Futare Thengnaki aduga positive oiba mioi tara siki active case lesing tare chani nifuhumdo yaure Raijagi Hakshel Bibhag na ngarang thokiba cherol amada hai haukiba pung kunmari da puna sample lising mari chumna humputara manga test tobada mioi sanipani futaret positive oiba thengnaki positive oibagi sang sada kun dasmik tare ni pani masiga loinana raija siki apunba positive case ki masing lising ni futaruk chani marputara ni pan chure hairiba matamasida mioi chahum humputara mapan naba phaduna discharge tokhi Masiga loinana hauji phawbada naba phakiba apunba migi masing lesing kunthra nifan chahum kunmanga sure haukiba pung kunmari da laina asina mioi tara siki masi tharaga siki ba apunba masing satet kunthra sure tabiriba pawasi Akasbani Imphal takini Leibak asida hauji phawbada puna beneficiary kodi kun lakh taruk henbada COVID-19 gi vaccine kapkhre Hakshel amasung yaipa yumbal mantralai na hai haukiba pung kunmarida beneficiary lakun lising kunthamapan henbada vaccine kapki tha asigi amadagi COVID-19 vaccination gi phase 3 hoduna lebak sida vaccine kapagi sang hengat hanaba kendra sarkar na thabak paikhatli Kendra ki Hakshel amasung yaipa yumbal mantralai na su rajya sing amadi union territory singda vaccine kapagi sang hengat hanaba kangan khre Leibak asida hauji COVID-19 laina dagi phagalapagi sang singtha ningai oina hengatle
हौकिबा पुंग कुनमरीदा मियोय लाख अनि लिसिंग मरफु तरा मंगा लेना असिदगी फगलखी मसी थारगा हौजिक फावबदा फगलखीबा अपुनबा मिगी मसिंग कोटी अनि लाख निफु हुमदो हेले मसिगा लोइना फगलपगी चांग चादा मरफु मापन दशमिक तरुक तरुक यौरे हक्सेल अमसुंग याइफे युम्बाल मंत्रालयना हाय लेना असिगी अनिसुबा वेब असिदा पॉजिटिव ओइबगी चांग सिंगथानिंगाय ओइना हंथरकली हौजिक लेना असि पॉजिटिव ओइबगी अपुनबा मिगी मिसिंगी चादा मापन दशमिक अमनिपान खक्तमक एक्टिव केस ओइरी लेबाक असिगी राज्य अमदी यूनियन टेरिटोरी पुमनमकता नुमित मंगानि खक्की मनुंगदा केंद्रना एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी वाइल लिसिंग हुंपुतरा नितोय हेना पीखरे केंद्र की केमिकल अमसुंग फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा हाई लेबाक असिगी दरकार लेबसिंग कोनबा ngamnaba एंटी फंगल ड्रग असि पुथोपकी सांग हेंगतहनबा सरकारना अकनबा मिटेंग संगरी ड्रग असिगी डिमांड हेंगलक्लिबा असिगी येंगलगा राज्यसिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा ngarang एम्फोटेरिसिन बी वाइल लेसिंग कुनमापन चनी यांखै पीखरे लेबाक असिदा कोविड-19 थेंगनबदा मतेंग ओइनबगीदमक ममंग थादा मंत्रालय असिना रेमडेसिविर वाइल कोटी अमरोमसु पीखरबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी ओइना संदोकपा रेडियो प्रोग्राम मन की बात थासगी कुंथ्राटा संदोकनी मसी थौरमसगी हुंपुतरा तरेचुबा एपिसोडनी मियामना मखोइगी मोर्चिंग नमो एप नत्रगा माइगोप ओपन फोरम दा थारकपा यागनी नत्रगा टोल फ्री नंबर 1800117800 दा डायल तौरगा प्रधानमंत्री दा इंग्लिश नत्रगा हिंदी दा मखोइगी मोट फोंदोरकपा यागनी इम्फाल दंगसी फोंबा पाउचे सिंगी मरुइबा पाउसिंगी दमक हौजे माइबम दिजमनी लेरे दिजमनी थागसरी नोलिनी मणिपुर दा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तनी हेंगलकली हाइबा सीएम न कैराउदा कोविड हॉस्पिटल संगाखिबा होम आइसोलेशन तोनबा खनरगनी हाइबा चीफ मिनिस्टर की वाफमना इम्फाल दंगसी फोंबा पाउचे सिंगी मरुइबा पावैना फोंगदरी स्टेट असिदा रेकॉर्ड ओइना मियोय 948 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगदरे तरा लेखिद्रे हाइबा पाउ पीपल्स क्रॉनिकल दा बैनर हेडलाइन तौदुना फोंगली नौना कोविड केस लेप्तने हेंगलक्तुना 948 पॉजिटिव ओइबा थेंगदरे तरा न लेखिद्रे हाइबसुना मॉर्निंग बेल दा अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली मणिपुर दा पॉजिटिव ओइबगी सांग लेप्तने हेंगलक्ली पुंग कुनमरी दा मियोय 948 पॉजिटिव ओइरे तरा लेखिद्रे एक्टिव केस 8,992 यौखरे हाइबसुना इसेल एक्सप्रेस की अहान हेडलाइन ओइरी 948 पॉजिटिव ओइखी तरा लेखिदे सहुम हुबुद्रा मापन फगतकी हाइबा पाउना पौनफम दा अहान हेडलाइन तौरी सीएम न कैराउदा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अमा संगाखरे होम आइसोलेशन न कोविड हेना संदोरकदब ओइरगदी तोकनबा खनरगनी हाइबा पाउ नहरोलगी थौदांगदा बैनर हेडलाइन तौदुना फोंगली फमुंग साम लेबा कोविड हॉस्पिटल इम्फाल ईस्ट की कैराउदा चीफ मिनिस्टर न संगाखरे हाइबसुना संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश दा बैनर हेडलाइन तौरी सीएम न कैराउदा कोविड हॉस्पिटल सुरचानपुर दा ऑक्सीजन प्लांट संगाखरे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा अहान हेडलाइन तौरी होम आइसोलेशन ना कोविड संदोरकनबगी मरम ओइरी केंद्र खरदा होम आइसोलेशन तहुंदनबा खनरे हाइबा चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबा वाफम इरेबाकता अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा कोविड की अनाबा सिंग लायेंगबदा लौगदबा सेनफम स्टेट न लेपथोकले हाइबा पाउ अमा इम्फाल फ्री प्रेस ता अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली कोइदेदा प्रेयर याउरुबा मियोय 113 पॉजिटिव ओइरे सिंगदा एसओपी ngaklibara yengsinbigi tangai fadaba leire खुराई मयांग इम्फाल एसीदा होम आइसोलेशन तहोलरोय हाइबा पाउ सनालीबागदा बैनर हेडलाइन तौरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न रामदेवदा डिफेमेशन नोटिस पीखरे नुमित 15 गी मनुंगदा लाले हाइजरक्तरबदी लुपा करोड़ लिसिंग अमगी कंपेंसेशन पीगदबनी हाइबा पाउ हुयेलन पाउदा अहान हेडलाइन तौदुना फोंगली मियाम ने एसओपी ngang जतबबु चीफ मिनिस्टर न नुंगनांगबा फोंदोकरे हाइबा पाउ इसेल एक्सप्रेस ता अनिसुब हेडलाइन तौरी कर्फ्यू हांगलिगैदा मना मसिंग योनबा बेंडर सिंग एसओपी ngakidre हाइबा पाउ इम्फाल फ्री प्रेस ता अनिसुब हेडलाइन तौरी नोलिनी थागसरी दिजमनी लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क सुप्पा फुट तरुक लापनाना लेबा खुचा अमति माइमे तरु तनाना थंबा हाइबा अचंबा थौंग अहुम असि ngakna चटपिनबा अमुक हन्ना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हन्ना मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी मणिपुर कोविड-19 नाबगी सांग हेंगलक्लिबा असि मियामना लेना असिगी चटना कांगलो निंगथीना ngaktabadagini मणिपुर ngarang कोविड के नोबा केस 948 थेंगनकी मियोय तरा सिखी अमसुंग लेबाक असिदा हुजि फावबदा पुना बेनिफिशियरी कोटी 10 लाख तरुक हेनबदा कोविड-19 गी वैक्सीन काफरे पाउंजरी